Açılışı var koyunuz. O. Tekrar gidelim. Olabilir mi? Gözüm yak gel. Neden? Sen yak gel. Ha, yok olur. Yekişmiz. Bugünkü çoğultkan sebebi geçe Жаштарға егеменділікті өткөздік. Ушу жаңы ғана түзілген Манас Ата коому жана Жаштар коому колдон келишинче аракет кылып Жаштарға өткөздү. Ошонун ичинен спонсорлор аксакалдар кызмат кылган жигиттер түнүгү. Ушуларды белгилеп коюп, анан ушул айлык отчетту жана кечеги эгемендүүлүк отчетту бүгүн өткөзүп коюлду. Анан мен ии болуп жүргөнүн ушу аксакалдардын каракчы болгон себебим председательде аксакалдар комитетин шайлап коюлары. Уже бүгүн экинчи болуп калды. Экинчи узнос келип калды. Ошону жыйып тартипке келтирип коюу. Основной ишибиз кыйын иштер бүттү. Кантон Акиев биринчи ушул эгемендүүлүккө жардам берген спонсорлорду белгилеп кетсек, кээ бириңиздер болсоңуздар керек, кээ бириңиздер болбосоңуздар керек. Аябай жакшы чоң мыймандар келиптир, администрациядан келиптир, именно начальник отдел деп коет, бөлүм, именно культурный, национальный культурный организациялардын администрация, обл администрациядан аял киши келиптир. Фамилиясы Коновалова деген аял экен. Миграционный службадан келиптир. Анан бүт диаспоранын жетектилери келиптир. Бул деген чоң нерсе. Дегендей азыркы маалда убакыттап келиш, именно 1 сентябрга карата Орустарда өтө иштер көбөйөт. Ага карабастан таап келиштир. Бул кыргыздарды сыйлаган болуп эсептелет. Урматтуу аксакалдар. Бул жерде чынында аксакалдардын кылган эмгеги өтө чоң. Аны айтышыбыз керек. Кече ошол начальник отдел, администрация, губернатордун аялы да өтө ошо аял киши экен, аял өзү белгилеп кетти. Ушундай молодцы. Мындай деңгээлде эч кандай коомдор мындай немелерди уюштурган эмес. Мындай мероприятияларды аял өзүнүн ыраазычылыгын билдирип кетти. Бул деген ошо дагы бир жолу биздин аксакалдардын ушундай активдүү, кыйын, эмгекчил, уюштургуч экендигин билдирип отурат. Ушул жерде дагы жаштар да отурат, бардыгы ушул аксакалдарда мен ойлойм үйрөнөбүз тең. Так, фирма Восток Косметик деген Ардак грамотасы менен сыйлап. Мына фирма Восток Косметик деп кече атайын келип, биринчи жолу уктук. Тез биринен келишин сактап таштап, эмдигиден баштап биз экөө жаратылып берип кошамыз. Эмдиги айдан баштап 20 адамыбыз бар, кошулабыз деп. Кыргыздарбы? Кече 1500 таштап кетишти. Кыргыздарбы? Кыргыздар. Ошого ана али спискада жок, но немесин акчасы таштап кетишти. Ушул айдан кошулабыз деди. Сарыкбаев Дүйшөн деген акебиз экен. Бул мына Дүйшөнүкөбүз 2000 акча кошуп, андан башка дагы 50 упаковка сууну бесплатно элине жерине берди. И плюс 2-3 пакет неме сетка салфанны и мусор жыйнаганга бүт бияктык болду. Ушундай келип сууларын балдары. Виджапович экен. Бул Асылбек бардын станцияңыздар керек. Алардын ишинде кичине алмашып бүгүн болуп ошого келалбай калса. 5000 акчалай. Андан кийинкиси Ардак грамотасы. Темирбек деген байке. Бул жигит 6000 акчалай жардам берди. Фонд ойдарлар. Ояктап коюлду тегер. Киши сыйланат. Мына азыркы ичип аткан кымызыбыздын баарын тойчап келди. 30 литр келди кече кымыз. 50 литр кымыздап келди кече. 30 ошо бизге берди. Кийинки киши Исмаилов Эркеш. Ардак грамотасы. Ошо союш союлгандан баштап мына бүгүнкү күнгө чейин иштеп аткан видеокамерачы
Jusupov Muhtar деген akebizler. Бұл ақсақалымыз Diplom menen Ismanov Joro деген akebіз. Баткен обласының бірдерді айтып қойып, 10 мың жөнөттен екен, кечеге күнгі. Бұлар түшінбей қалды. Мен 10 мыңды 24 кіші жоғылыпты, 24 кішіні 200 сомдон жазып қойдымдағы қалғаны тұрады. Же спонсорлыққа қошайын ба, же кейінгі айға қандай алып қошайын, осыны айтып қойдым. Тойға деп берген. Жоқ, тойға дегенмен аны кейінгі список қандай болып береді деген осы. Кейінгі айға Қандай деген akebizler. Razıçılık katı menen Jumayev Talant деген жигитimiz. Yaşlarına 5 bin akçalay koşup verdi. Rahmatı. Dağı razıçılık katı menen Sayvaliyev Ernest деген. Көпшілік ақсақалдарға өз жанынан қол күрішті 10 кило ашты жетіспей береді. Кейінгі байкебіз Мырзақанов Талант деген. Мырзақанов Талант. Ақчалай. Кейінгі акебіз Аникеев Шайлобек деген. 3 мың ақчалай жардам берді. Андан кейінгі Яхипов Адамбай деген акебіз. Разычылық қатты. Адамбай қазір 1000 сом ақчалай сейліп береді. Андан кейінгі кіші Ганиев Қуанычбек деген акебіз. Разычылық қатты. Өзінің кәпесінде 1000 сом ақчалай берді. Андан кейінгі кіші Темиров Жамалидин деген акебіз. Деген akebіз. Разычылық қатты. Бұл да жігітіміз. Razıçılık katı menen Nurtenov Şamşidin деген akebіз. Дағы ақшалай сейліп жардам берді. Андан кейінгі кіші Бакиров Шабданбек деген akebіз. Ha, şerde var. Akir Шабданбек. Мына столойдан. Андан кейінгі кіші Бұлар Алибаев. айтып қоямын, кафеде ішлегендер биыл спонсорлық немеден башқа дағы өздері 25 килоден ашты демдеп емгегіменен жеткізіп берісті стадионға. Андан кейінгі кіші Acıbayev Şabdanbek деген akebіз. Бұл Мөлбұлақ. Кейінді. Банкынан 3 мың ақшалай жардамына келді. Андан кейінгі кіші Ерматов Талантбек деген akebіз. Талантбек деген жастар комитетінің құрамы бүгін демалыста ақшам деген. Тойдан кейін ақшам өздесі. Андан кейінгі кіші Ахман Геннадий В деген кіші. Ахматов Геннадий деген аттарыны 3 мыңден дегенде мен 1000 сомдан сұранып аты 5 атты ат ойнатқаны сұранды білем. 5 мың менен 5 атты ат қойып береді стадионға. Рахмат. Геннадий деп қойып. Андан кейінгі диплом менен сыйланат Сатаев Бақтыбек деген akebіз. Бақтыбек деп ақсақалдардың атынан сыйлап отырады. Разычылық қатты менен Султанов Курсан деген азыркы келіп кеткен кіші сөйледі. Ақчалай 1000 сом таштап кетті. Андан кейінгі кіші Апиев Нурлан деген сөйледі. Шынында көп біз дағы спонсор болушубуз керек эле, но көптөгөн мекендештер кете албай калгандар көп болуп атат. Бизге көп келип атат. Эми анча-мынчаңыздар билбейсиздер. Биз бардыгына болгон баасында алып, болбосо өзүбүз кошуп берип жөнөтүп атабыз. Анан араңыздарда деле болсо керек, келгендер арзан билет алып, ал билет жок. Биз мына Бишкекте могу жерде толтурган үчүн бизге кичине Демеси жоқ, жаңжал жоқ, өткізген судьяларды да сыйлап қойсақ. Айтиев Умукбек деген akebіз сыймак. Андан кейинки akebіз Холутаев Чыңгыз деген
Bu kişi pajizmi судьяда. Adam bacı oldu sucasın. Kalingleri kalin gelmeye kalsa. Oşan da isteyse gerek. Ардак грамотасы менен Рыспаев Айдарбек деген акебиз. Öz emgegi менен жакшы мыймандардын дасторконун көркүн ачып, мыймандарды жана аксакалдардын дасторконун жайган Итибаев Эркинай деген эжебиз. Ардак грамотасы менен Абдыкалыков Сапарбек деген акебиз. Бөгөлүбүз. Эки бөгөл, бөгөл почет. Муратова Ыкыбал деген эжебиз. Жакшы өзүнүн жардамын Ekol öz geçip basanın niyesiyle mi? Birinci olarak sen geçip vardın. Elinden bir konukta büktüremedim. Меймандар аябай таң калды. Молодец сизге. Аябай таң калып, ушундай сыйлуу эл экен. Аялдарыңар деле эркектериңерде. Бул эженин кече аябай жакшы сиз айтты. Аны айтып коюшун. Рахмат. İşinizde iyi. Andan kişi Musa'ya Arzukan деген эжебиz. Mına bizim Самолетте отургандагы эжебиз ушул. Семадан бүтүн алып келип. Андан кийинки акебиз Эркинбаев Миңбеш деген акебиз. Бул акебиз болбосо кечеге toyumuz bolmaydı. Bu kişinin elinde çok vardığınızda katlı kol çaksanızda kişisiyle Bu tülümünü tutsa, 2-3'lük bütçeye zayımat etlaştı. Geri maşina yok, taksi yok malda, tüm saat 3'te şakır batıp. Uşu bilen orada bekleri var. Bu kişi yaptığını taksi var dedim. Ondan keyin kafen neyse. Temirbayev Asqar Ali Karabayev. Nerede el alından bulduğu olacak, bizim Nematık'a жазда iki жолlarda жазып batı Nematık, onu da söylüyoruz. Verip koyuyoruz sakar. Ардак грамотасы менен биздин Молда акебиз сыйланат. Ушул списокта 560 адам жазылды. Bunu taktayım, nemen adam жазайын mı, sponsor жазайын boşa. Hani çekeceğiz ha yapıyoruz. Sponsordan Türkiye'yi çıkarıp bitirelim. Мен основной немен окуйм, андан кейін бөліп окуям. Так, Иркут шаарындағы Манасат Аксакалдар кеңешинин август айынын жана 31 август күнү Кыргызстандын эгемендүүлүгүн өткөргөн отчеттур фонд ушул малга чейин август айына чейин адвокаттан алган 75 000 элек сом бар эле фонддун пулу. Август айында Манасатта кеңешинин мүчөлөрүнө чогулган 200 сомдук взносу төлөнгөнү 544 семьяны түздү. Же болсо 108.800 сом болду. 2 үйгө көйткөндө. Эгемендүүлүктү өткөрүүгө жардам берген спонсорлордон 35.500 сом акчалай топтолду. 30 август күнү Манасатта фондунун жалпы суммасы 219.350 рубльге түздү. 30 август күнү. 31 август күнү эгемендүүлүк майрамын өткөрүүгө кеткен расходтор жалпы суммасы 182 сом 210 сом болду. Астаттагы адын 37.104 миңде отабыз, ошонун ичинде 5200 сом башлап бердик. Жалпы 10 миңден семьяга бөлгөндө и дагы бир жигитибиз Шагатадан 600 сом төлөп койгон алдын ала 400 сом анык коштулат, ал кийинки айга деп коштулат. Эми основной кеткен эгемендүүлүктө кеткен баасын да кайталап коеюн. Кийин ким кызыкса келип окуп алышат. Так, жылкы 38 миң алынды.
Stadionun arendası 13 binge alındı. Muzikальный аппарат 6 binge alındı. Mehmanдар stolu 10 binge tosuldu. Vice konsoldu tosqanda жооп менен vice konsul келди, ошого 2000 minut tosuldu. Kantsagara uşu mayda çüge ketken 1900 boldu. Продукты su, may, adraды посуда, guruç bolup 11.000 50 so'm түздü. Servis 100 kilo sap gelişiminden 3900 so'm oldu. Nan 400 штук nanın 15 so'mdan 6000 pul oldu. Voleybol oyununa voleybol yaşlar komandasına 6000 gitti. Voleybol asıkallar komandasına 6000 gitti. Futbol komandasına 6000 gitti. Eldik talaplarga artistlerga deli 6000 gitti. Şahmat oyununa 1000 so'm gitti. Arkan tartış oyunu boyunca 4000 gitti. Kol köşkü 5500 gitti. Buka tartış oyununa 4500 gitti. Жақшы судьяларға 5 судья oldu, 2500 gitti. Gramatalar zakazıldığı 2000 so'm gramatalar gitti. 5 attı, arenda algan için 5000 so'm ağa gitti. Video, kamera ergeçke 3000 akçalay tölendi. Так, бұл основной жеткен расход. Андан кейін мелкий расходтар полный айтып қойсам болады. Аны жалпы келіп отдельный комиссия келіп текшерсе ham болады. Жетімен жазылды, бұны белгісінде бұны қосып қойып. Бұны қосып жазғандан кейін дайындап қойдым. Ар бір немеге базарларға тақпат береміз. Ертеменен кім неме алып келсе, ертең сбор басылады, ақша жиысты, келген сайын ұшы отчеттап кетеді. Ана байғы мелкий отчет деп түзіп қойып. Мелкий отчет деген жерде түзілу. Осы жерде күнінен башталғанда, мысалы, основной көп біздің еңбегіміз немеге кетіп қалды. Акстерді, концертті дайындауға. Мысалы, бір күндігіні оқып берсем, мысалы, ерді бүт жазылған, от еді. Нан алса нан, су ішсе су, başkasынысы başқа деп жазылғанда, мына полный жазылған. Бұны ревизионный комиссия, бұны текшергенде текшеріп болады, көбейтіп қойған. 33 күндей болды да, точно айтам. Егемендік основной кеткен расходы стадион іші болып 143.350 болды. Артистерді даярлау, анын ішінде 2500-ге неме алынды, форма алынды, форманы жауырген. Ана 1870-ге баяғы шылдағы жауырген, алынды инструмент. И бұның ішінде қайыңден 4390 сомдығы ичіндіздің немесі қошылды бияқа, чыңғыздағы кеченбек алынған, ошол дағы бияқа қошылды, 9000. Бұна ошонун içinde основной 33.860 сом болды. Мысалы, бір күнді оқып берсем, қайсы любой күнді оқысақ, основной қаншасына кетті біз 31-ге. 31 күні мантып жазылды. Бензин 30 күні баяғы өзбек кішіге жалдап алып. Оқымайды ғой, комиссия оқып қойды болды. Комиссия оқиды, бір күндігін айтып берейін. Мысалы, бензин өзбек шалды дайындадық, 30 күні кешке волейболға алып жүрді. Немеге алып кетті, жылқы сүйе болды. Бычақ алышты 500 сомдық. 1000 сомдық бензин да қойылды, полностью немеге алып келгенге. Бұл 500 сом, мен іштің машинасын мендегі 500 сом пұл қосылды. Мына үшінтіп, қошыған неме, қол расход ішінде. Любой күні неме, 37.000 плюс 33.200 сом ақша. 43.200 сом остаток ушыл айдан дағы башталып. Мына үші основной бұл неменің насчетті. Общий жалпы саны суммасы 182.210 болды. Жалпы общий ошонун ичинде баягы немесинен баштап окей болду да. Артисттерди даярдаган ташыганыбыз ошондо. Эми бул фондду жетекчиси автомобиль ишти колго жолго салып койдук.
Punktun жетекчиси Мендиш шайланган. Эртеңден баштап ушул пулду Мендишке өткөзөбүз. Мендиш, Замын Шамши, Зайырбек ушул айдын немесин жакшылап топтоп иштеп до конца алып кетсе деген ой. Мендишке Жоқ, документация қолын өткізеді, копиясы өтеді. Копиясы беремін, шұғын менде болады, ақылы қолын өткізеді. Замы Шамши менен Зайырбек деген жігіт. Екі, үч адам бұл чоңыздақта ушунчу мындан кейін только жамандыққа деп жаңы жылға сөйлешкенбіз. Жаңы жылға чейин только жамандыққа, башка жакшылыкка иштелбек. Анан жаңы жылдан фонд көйгөндөн кийин ситуация менен иштейбиз. Алымча кошумча болот деп сөйлешкенбиз да. Комиссияның составы? Комиссияның составы 8 адам. Фамилиялар болса керек сізде. Фамилиялар болды. Шашып албай қалыпмын. Мен мындай дедім. Председатель Жалалдин аялдардан экология, арзықан эже болған. И 5-ші киши болып, Бишкек сыйратқаны. Бюріс болды. Ошол, и дагы үчөө. 9 адамдан түзүлгөн ревизионный комиссия. Нурлан башкарат. Ооба, Нурлан. Болот экен. Мен премьерин билдим да. 150 семьяга жеткизе болот экен. 1500ге. 1500ге чейин. Мен мындайда айланып канча даваттылык билип койдум да, уже келип атат. Бул бир, анан кече жакшы сейлеп койгон экенбиз общественный палатадан. Пожалуйста, дейт. Силердики жакшы уюштурган экен. Мен колдон келишинче бесплатный кылышка силер үчүн неме кылам дейт кабинет. Кабинет алдырышка обещать кылды. Кабинет алып, аксакалдар кабинети болсо жакшы болот. Анан кече 2-3 тамак неме алып вада алган экенсиздер. Ошону пока стадиондо турат. Ошону кабинет алсак, кабинетке өткөзүп койсом деп атат. Кандай дейт? Кабинетте чай тайып отурганда. Мен жақтан наразы чыгып келип атат. Почему именно север жақтан ички жок? Аяктан бар. Улан шайланган. Мен болуп атам. Ошону бүгүн болуп атат, иш башталып атат. Өмүрөкө биякта чыгып, каныңда билебиз деп не дедик? Ответим. İşteyim demek olsa başka özümüzün uşak sakallarına şayrak koyuş керек да, işte alıp götürürüz. Ne o? Avgenlikçe. Ne degende bizden ustaf menen печатчы заказылып, юстициядан өткözүп коюш керек болду. Биздин юстициядан өткözүп койгон себебибиз мына сата коому болуп калса, бизди как член катары, как общество катары любой немеден акимчиликтен губернатордан Нердикте кылганда бир мнение келели да иштеп атат. Аталган шартты шайлап кое берели, биринчи тамын өмүрбөттү калтырайлы. Биринчи тамын. Анан эми тууган. Мен аскерден Оптурам да эми ушунча ошол жерде жадыратып стадиондо жакшыныкай баарыңар көрдүңөр а? Аябай сонун уюштурган. Мен ойлоптумун бул эми мен башка путта жүрдүм эле да, бул эдик башка эле немелерди алып келип алган ошо официальный эле профессионалдар. Ошондой Кыргызстандык ошол эле ушундай эле экен. Рахмат. Өнөрүңөр өртүндөсүн ушундай жакшылыкта ушундай өнөрүңөрдү чачырата бергиле. Эс алмачың болсун, өмүрүңөр узун болсун, ушу семиңар менен тыныч болгула, ар убакта ушундай эл менен болгула. Амин. Анан сени мына спонсорлорго бат берип коюла, атын атап билишет, Асылбектен баштап sen bunday yaxshi niyatga kelib tegasiz bo'lasin deb yuristib kelmoqda bashi yo'q. Shu mutlaqo to'g'ri. Amin. Alloh. Endi dasturxonni joylatib, jashilcha bilan olib kelgan buna Aydar Tursunalilar qo'shib yerda jilkadan olib kelishgan ekan. O'shalarga batib qo'ysanlar. Недейзат туған ұрықтар, атын атасаң, бұты сүйінет дейді, атын алыстан жақын жанына барсаң бір кіші дейді, Айдар деп, ұшы жексінам немі, ар жағынан жауып жүреміз, ұшы Айдар дейді, кім екен мен жақсы білбеймін, бірақ ұшы. Тойларға жақшылықтарға қызмат қылғыла. Атыңа жарыша затың болып, ошол жердегі ұрық туғандарының бар жон ынтымақчылыққа чақырып, ушундай активдүү катышып, дайым
үй бүлөңөр менен бакыт алайлы болгула, ылайым тойлорго, жакшылыктарга кызмат кылгыла. Ошол жерде иштеп тапкан майнага жакшы күндөргө, тойлорго көйрүп насип этсин. Бар болгула, бай болгула. Ылайым ушу атыңарды чыгарып жүрө бергиле. Эми ушунча биз менен кошо той тамашабызды жакшы заманды кошо тарап жүргөн Sen dagы ушу биздин кыргыз эл үчүн дайым эле кызмат кылып келатасың. Тою болобу, башкасы болобу. Кыскасы ушу Кыргыздан чыккан бир чыгаан режиссер сен экенсиң. Ылайым ушу тасмаң тойлорду түшүрүп, ушу элдин ажарын ачып дайыма. Ишиңе ийгилик каалайм, үй бүлөлүк бакытталай болсун. Ушу жалаң тойлорго кызмат кыл. Жакшы күндөргө өмүр. Нурлан айдыр батарып коюн канчалаган адамды. Нурлан Немеге жөнөтүп Sen dagы ушу жана өзүң айтуң боюнча көп адамдарга жардам берип атыптырсың. Ылайым Кыргыз үчүн кызмат кылып, кызматың эч качан Кудайым биз эл баалабаса сени Алла Таалам Кудайым баалайт. Өзүңөн өлүп өс, уулдуу кыздуу бол, бала чакалуу бол, жетек бер. Тойлорду өткөз, алганың менен тең карып, Кыргыздан чыккан чыгаан болуп ушундай. Дайым кыргыздар үчүн кызмат кылып жүрөбүз. Адам эсе эли, муну кафенин ээси канчалаган кыргыздар жашайт, кафе баягы экенин билбейт экен деп. Атайын чакыртып аталып атат бүгүнкү баталайын деген. Столдун үстүндө отурабыз. Сагалыкам семьяң менен, бала чакаң менен аман эсен бол, ден соолугуң чың болсун, өзүң өмүрүң узун болсун. Элге кызмат кылган жакшы алдыңкы кыргыздын жигиттеринен болуп жүрө беркем. Анан болду экен, муну аял менен бизнес билегенде батырып коюңузчу. Аллах Таала. Ол болду сен. Жакшы көптөгөн уюштурулган иштерини көрүп, биз да ыраазы болуп жүрөбүз. Булардын үй бүлөсүнөн Аллах Таала өзү ыраазы болгон болсун, дайыма туура жолдо жүрсүн. Элге өзүнүн насаатын айткан, жакшылыктардын үстүндө болуп жүрө берсин. Көргөн перзенттерден Аллах Таала иман, ислам нуру менен нурландырган болсун. Кыргызыбыздын жакшы аксакалдары болуп жүрө берсин. Эми жалпы жамаатыбызды мен катар коеюн. Кана эмесе урматтуу жамаат, урматтуу туугандар, мына ынтымактын башталышы ушул дейт. Жакшынакай тойду өткөрүп алдык. Элибиз дайыма ынтымак болсун. Элибиздин очогунда от жайнап, казанында эт кайнап, дасторкондо нан болуп, кампасында нан болуп, үйү толгон баш болуп. Бүткүл элибиз аман эсен, тынч сакталмакта тойдон тойго жетели. Ойноп күлүп жүрөлү. Өтө жакшы болду. Башка жерде бир ушу элдин ушу улутту сыйлаган эмеген, биз да өзүбүздүн улутубузду сыйлайлап, биз мына жерде жалпы кыргыз эли улуу Орусиянын бир жеринде жүрөбүз. Биз оштук эмеспиз, биз Советтик же болсо өзгөнү же түштүк түндүк эмеспиз. Биз мына жерде толук кыргызбыз. Вот дейм мен. Кандай дейсиң? Эң туурусу. Анан кийин мына жерде мен жаштардан угуп жүрөм. Биздин балдар ошонун ичинен. Мэрге түнүндөсө кино көрсөткөн актер болуп, ошондо септилик болуп, жиркиндик болуп, маанилик болуп, ушинтип урушат экен. Ушу балдарды тарбиялайлы. Ала түзөсүнөн ушу балдарыбыз мына кечээ кырсыктагы ушунун окшогон эмесин биринен келип турат. Ошол жерде жаш мындай спортсмен балдар менен сыймыктанабыз, ушундай балдар бар экен. Ушу балдар ушу дайыма ушу бир ынтымакта болсун, ушу бирибизди дайыма ынтымактуулукка чакырганга үгүттөйлү, насаат кылалы. Кандай дейсиздер? Ушул жагына да бир туура. Иншалла барган эмесине. Анан эми 1 мүнөткө жана канча акча болду аттып эле? 42. Ошону мына окаттык балдар эми ушунча жана бир жумадан бери эч ким жардам бербейт бизге.